Dobro. Ruku je poznato, znači ruku je poznat, je tako, rukn namaza, da čovjek učini pregib i da bude, znači, ravna njegova leđa da budu i da svojim rukama uhvati koljeno. Znači, koljeno se hvata tako što se znači, uhvati prstima ovako za koljeno. Ne ovako kao što neki čini sa strane ovako uhvati, drži koljeno. Ne, nego se ovako uhvati. Kako došlo kod Ibn Huzeyme u Sahiju njegovom. Ovako se, znači, koljeno uhvati i drži se. Koljena se, znači, ovako drže, a drže se, znači, sa strane ovako. To je, znači, ispravan način kako se, znači, biva na ruku. I kaže se 3 puta tako, Subhane Rabbijel E'ala, ili Subhane Rabbijel Azim. Subhane Rabbijel Azim, na ruku, znači, je zikr. Tako je poslanik sa osvrame činio i kada bi poravnao, ne bi svoju glavu obarao, niti bi je previše dizao, nego bi, znači, bio ravan, čak sa ovim nekim predajama, kada bi mu vode posuli po leđa, da bi voda ostala, znači, mirna na leđima, da ne bi tako curla nikuda zbog, znači, ravnine njegovih leđa. Pa je ruku potvrđen Kur'anom i sunnetom i jednoglasnim mišljenjem, znači, islamskih učenjaka. Uzvišeni Allah kaže irke'u wasđudu, činite ruku i činite sežde. Pa je to sunnet poslanika, sa osnovim pojasnio kako se sežda, znači, čini. Došlo u hadisu Ebu Humejda es-Saidija, radijallahu anhu, kod imama Tirmizije, i ovaj hadis je vjerodostojan, da je poslanik sa osnovim rekao: kada neko od vas učini seždu, neka pritisne svojim čelom i svojim nosem na zemlju. Neka pritisne i neka, kaže, raširi svoje ruke u stranu, a neka svoje dlanove spusti na zemlju u visini ramena, paralelno sa ramenima. Sa ramenima, da je raširi u stranu, a da pritisne, znači, kod imama Ahmeda u Musnedu se navodi da pritisne toliko da osjeti opseg zemlje. Znači, jako da pritisneš. Nešto blago, ali tako spustiš. Samo dotakneš malo i digneš. Ne, nego pritisneš slobodno šta? Tako ćeš osjetiti da si šta na seždi. Tako ćeš osjetiti da si na seždi. Došao od iskod Muslima, Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ja tedilu fi suđud", kaže, budite umjereni u seždama. Činići vaše sežde. Kad činiš seždu, budi umjeren. Šta znači umjeren? Imate ljude, kad čini seždu, on se istegne se naprijed, daleko. Kaže, ovako je sunnet. To nije sunnet poslanika. Nema tog predanja da se poslanik istezao u namazu naprijed. A ostajao je na seždi jako dugo. Istegni se i ostani tako na seždi 5 minuta. To jedino možeš ako u teretani provodiš svaki dan po sat vremena, to bi možda i mogao izdržati. Znači, ne bi mogao nikako. To je napor. A nećeš se ni skupljati pa da ti tvoja stegna drže stomak. Nego budi umjeren. Pa se sežda pravi na 2 podlaktice. A jedna je podlaktica između tebe i tvoje pregrade u namazu. Jer čovjek kada stane u namazu, kako došao od Isu Bilala kod Buharija, da je poslanik sa osam bio udaljen 3 podlaktice od zida. Unutar Kjabe kada je klanjao. Na 2 podlaktice je činio seždu. Znači, to je na metar, prilike dužine. A pola metra ili nešto malo manje je između njega i čega? Preglede. Jer je mogla ovca proći, kako došlo kod Ibn Huzeyme, znači između glave poslanika sa osaname i preglede. Uglavnom, to je umjerenost u činjenju sežde. Ni da se istežeš previše, ni da šta? Ni da se skrivaš. I nemojte, kaže, svoje ruke spustati, u hadisu Enesa kod Muslima, nemojte spustati svoje ruke na zemlju, kao što čini to pas. I hadisu al-Bara ibn Azba radijallahu anhu se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada činiš seždu, spusti svoje ruke na zemlju, a digni svoje, misli se na dlanove, a digni svoje podlaktice. Ulema se razilazi u pogledu čovjeka, u pogledu osobe koja ne spusti ili čelo ili nos na zemlju. Imam Malik kaže
i čelo i nos. Obavezno, znači mora dotaći zemlju jednim i drugim. I to je stav imama Seurija i imama Ahmeda i Ibrahima Nehaja i drugi. I imam Ahmed kaže da nije ispravan namaz ko ne spusti jedno i drugo. I to je stav Ebu Hajseme i Nebi Šejbe i Ishaka ibn Rahavoja i drugi učenjaka. Neki učenjaci su naređivali da se to čini, ali nisu govorili o kvarenju i nekvaranju namaza, konkretno, znači u vezi s tim. Dok neki učenjaci kažu da može čovjek spustiti čelo, ali ne mora spustiti nos. Može spustiti čelo, ali ne mora spustiti nos. Imam Ebu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, je rekao, jedno od dvoje kada spusti, ružno je postupio. Jedno od dvoje. Ja spustio čelo, ja nos. Jedno nije od to dvoje. Ružno je postupio, ali mu je namaz ispravan. Ibn Munzir, kada je spomenuo mišljenje Ebu Hanife, kaže, ne znam da je, kaže, iko podržao imama Ebu Hanifu to mišljenje. Pa je čelo bitnije od nosa, ali nos isto tako bitan. Znači da se mora spustiti šta? Na zemlju. Jer je poslanik, sam rekao, naređeno mi je da činim seždu na 7 dijelova, pa je rekao je na čelo, a pokazao na svoj nos, zato što je to jedna šta? Jedna kost. I na ruke, i na koljena, i na, znači, donje dijelove prstiju, nožni. Pa je čovjeku obaveza, znači, da spusti čelo i nos i koliko klanjača čini te greške. Da, znači, čovjek klanja godinama i godinama, a nikada svojim nosom ne dotakne zemlju, što je neispravno. Ima čak, braćo, hadis kod imama Dare Kutnija. Šejh Albani ga ocenjuje ispravno. Da ne vrijedi namaz onome ko ne spusti svoj nos na zemlju. Jasan hadis ko dan u tom pitanju. Šejh Albani ga je prihvatio, ocenio ga ispravnim. Nisu ga zabilježili poznati autori hadisa. Imam Dare Kutni, iako u svome sunenu ima dosta hadisa koji imaju hane u lancima, prenosilaca, ima hadisa koji su ispravni. I zato učenjaci još uvijek do dan danas ne znam da su otkrili pravi menheđ Dare Kutnija u njegovom sunenu. Znači on je pisao i govorio u svome sunenu i navodio predaje da je neko došao i analizirao sunen Dare Kutnija i rekao šta je htio svojim sunenom i kakve je predaje bilježio. To je umjetnost, da to neko otkrije. To imam Dare Kutnija htio da ostavi jednu zagonetu, ummetu. Ostavi imam Buhari, ostavili su drugi, samo što su doživjeli tako veće interesovanje od strane uleme od sunena Dare Kutnija, koji je došao relativno kasno. Ali je velika zagonetka za velikane, rahimahumullahu ta'ala. Uglavnom što smo kazali, treba da spusti i čelo i nos. I ne treba s otim da se čovjek igra. Sebi dovede upitnim svoj ibadet, tim prije što su veliki učenjaci kazali da taj namaz nije ispravan, našto kada je u pitanju čelo, a i nos, što je, čime su iskušani mnogi ljudi, mnogi klanjači. Isto tako, autor kaže da je čovjeku mekru da čini seždu na pokrivač glave. Znači da ti staviš kapu, spustiš je ovako na čelo, do obrva i činiš tu šta? Tim dijelom činiš, nisi znači dotakao golim čelom tlo. Neki učenjaci kažu da je to zabranjeno, to nije ispravno. Razilaženje među učenjacima oko toga veliko. Kažu, ako ima nešto što mi smeta, kaže, očistiš prije namaza. A imaš i u namazu pravo očistiti, ali samo jednim potezom. Klanjaš, kod kuće klanjaš, imaš parket, djeca nešto nabacala i ti tu trebaš da činiš seždu, ne možeš. Dozvoljeno ti je da očistiš, ali samo jednim potezom. Ne da pripremaš sebi ili tako nešto. Ti jedan potez da to imaš pravo, tako je došlo u sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa taj jedan potez, ako ti može koristiti, ako ne može onda prije namaza, očisti sebi, znači pripremi sebi, što je preče i bolje u svakom slučaju. Ashabi su činili, bacio bi neko od njih svoj pokrivač koji imao na glavi, prije pa bi na to učinio seždu. Jel u redu? Ali kada je bilo vruće, pa došlo kod Buhari i kod Muslima, oni bi spustili nešto pa bi na to učinili seždu. Dobro.
Ti uzmeš istu tu svoju kapu, skineš i staviš je na patos, možeš činiti na nju seždu, nije problem. Klanjaš se seđadi tamo, vi pogledajte tepija, na kakvom tepiju klanjate. Nije problem. Zato što je to odvojeno šta? Od tijela. Ovo je odjeća u tijelu. A nešto što je mimo toga, to nije upitno i sporno kod islamskog učenjaka, nego je sporno šta? Ono što je odjeća, što je spojeno. Zato kažemo kada su ashabi pokrivač glave, kada bi bacio nekog, kao što danas imaju ove gutre, tako, kada bi bacio, to je bio sastavni dio čega njegove odjeće. A u protivnom, možda nekome to biti nejasno, pa da kaže, dobro, kako klanjamo onda na tepiju? Tepiju je nešto odvojeno, to nije problematično, tako. Jer nešto što je spojeno za tijelo odvojeno se razlikuje. Pa je razlika gdje? Kada čovjek ima nešto, znači da učini seždu na kapu i učini seždu na nešto iz razloga, ima nekakav razlog, pa stavi zbog vrućine. Uglavnom ispravno je da je sežda išla ostala ispravna. Da sežda nije šta? Problematično. Ali je bolje čovjeku da čini, znači da mu bude otkriven bar jedan dio, kao ono potiranje po kapi. Čovjek da potire po kapi, to je kod nekih učenjaka dozvoljeno. Ali je došao hadis kod Muslima da bude otkriven jedan dio kose. Ova kika ovdje da bude otkrivena. I da se potare po tom dijelu i da se dovrši potiranje nazad i da se vrati. To nije problematično. To je došlo kod Muslima u Sahiju. Ali da je samo kapa na glavi i potiranje po kapi, da ne dotičeš kosu, to je razilaženje, znači, među islamskim učenjacima veliko u vezi s tim. Dobro.